en esta localidad que nos acoge con tanto cariño. La Asociación de Música Arteta organizó hace 3 años un taller de gospel en el Hotel de Plentzia y debido al éxito que tuvimos, hemos repetido el año pasado y este. Queremos dar las gracias al Ayuntamiento de Plentzia y en especial a la concejala de Cultura, Leire Gómez, por darnos la oportunidad de poder hacer este taller gospel en la Casa de Cultura Goñi. También queremos agradecer a la parroquia de Santa María Magdalena por poder ofrecer este concierto benéfico aquí. Vamos a contar en este concierto con grandes artistas internacionales. Comenzamos con Charles Cooper, saxofonista estadounidense, lingüista y profesor de música, que viene con su grupo Charles Cooper Quartet, integrado por David Juárez al piano, John Canaveras al bajo y Aitor Bravo en la batería. Seguimos con Carla James, premiada vocalista británica, profesora de música y directora de coros. Seguimos también con Donald Lawrence, compositor estadounidense de música gospel, productor discográfico y artista, que viene acompañado de su equipo, las hermanas Tommy y Toby, el vocalista Dante Hall y el pianista Chris André Morris. Y por último y no menos importante, contaremos también con la colaboración activa de los participantes de este taller gospel. Os damos las gracias por venir a este concierto benéfico y de nuevo gracias también a vuestra aportación, porque lo recaudado será donado a 2 ONGs del pueblo de Plentzia. Kaixo, arratsaldeon, ongi etorri. Mila esker kontzertura etortzeagatik. Arteta Gospel Eskolaren kidentzako egun oso berezia da. Plentzian gaude, eleize honetan gospel musika zuzenean entzuteko prest. Mila esker Donald eta zure taldeari, mila esker Carla, mila esker Charles Cooper Quartet, mila esker zure musika pasioa eta presentziagatik. Esperando que disfrutéis y con este fuerte aplauso damos comienzo a este gran concierto. ¡Ponga Thank you.
Good evening. Hola. It's good to be here. And I'm here all the way from the beautiful United Kingdom. Someone been telling me? Yeah? So I'm here from the United Kingdom, from a place called Manchester. Say Manchester. From a place called Manchester. And this is my second time here in Plenty. It's a beautiful place. Thank you for having me here again. It's a beautiful place. Es la segunda vez que viene y está encantada porque es tan bonito que va a venir todos los años a este paso. And I'm going to share a song with you. This is a classic gospel song, a song that you probably know, and a song that I've probably sung 1,000 times, but it means a lot to me, and that song is Amazing Grace. Eso habéis entendido, ¿no? Va a cantar Amazing Grace. Una cosa. Sí, ya está. Oh
Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Praise Hello, everyone. Buenas noches a todos. We're glad to be here from America. Estamos muy agradecidos por estar aquí desde América, bienvenidos desde América. I'm from Chicago, Desde Chicago, Kansas City, Kansas City, Chicago, Kansas City, Kansas City, Memphis,
church to Vencia, Bilbao, all both places. So, gospel church. Quiere traer la música gospel de iglesia aquí a Valencia y el lo que quiere traer es eso, la música gospel de iglesia. So, I'm going to teach you how to do gospel church in Spain. Así que os voy a enseñar aquí en España, en Valencia, a aprender a que hagáis música como se hace en la iglesia. You clap your hands like this. Y es que además, You say, I say, amen, you say amen. Amen? Amen? I say, look to the person beside si él dice que miréis a la persona que tenéis a vuestro lado you and give them a high five. y le choquéis, So we do like this. We say, high five, high five. So, and one more. When I do this, it means talk. It means celebrate. It means party. sí, dice, cuando saca este signo, que quiere fiesta. Alright, so can we sing now? Yeah. Alright, please welcome the workshop choir. Alright, this song is called The Best Is Yet to Come. And we just learned today, 2 rehearsals, but they're going to do a good job, right? Alright, here we go. Let's do it.
This next song is called The Blessing of Abraham. Se llama La bendición de Abraham. It was number 1 on the Billboard charts US. Fue en Estados Unidos en la lista Billboard. 18 weeks. Durante 18 semanas. Welcome to choir, The Blessing of Abraham. Thank
So, right here, we're gonna do, just three of us will do a song together. Once. Solo ellos tres van a hacer una canción juntos. This song is called When the Saints Go to Worship. La canción se llama Cuando los santos van a adorar, van a la adoración. And it's going to feature Toby White Darks. Y va, la solista va a ser Toby Cuenta. To
It's called Encourage Yourself. And the choir is going to help us do this. So, Tommy, Toby's sister, encourage yourself. Okay, so you gotta make this like gospel church in America. So, amen? 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 High five? Make some noise? That's it.
I'm going to let them catch their breath. That is. I'm going to let them catch their breath. Va a dejar que cojan un poco de aire. Take a breath. So, don't you enjoy the choir? The choir wonderful? Realmente el coro es maravilloso. Only 2 rehearsals. Todo esto que veis solo después de 2 ensayos. Only 2 rehearsals. Good, right? Alright, so this song is called Back to Eden. Esta canción ahora se llama de retorno al Edén. Dante is going to do the lead on it. Alright, this song is energy, is clap your hands, is dance. You can stand up. Esta canción es energía, es como You can stand up. es que levantar. Have a good time, dance, have a good time. Puede mover. Okay, you ready? Top, okay? And here we go. Let's get back to Eden, come on.
You may be seated. So we have two more songs. Two more songs. I feel like that. I did this arrangement of a Chaka Khan song. Él hizo este arreglo de una canción de Chaka Khan. And it's inspirational. Realmente no es gospel, es una canción de inspiración, es una canción de inspiración. And it's about sister and family love. Paso de amor fraternal y de hermanos. It's called. It was written by American pop producer David Foster. Está escrito por un productor americano de música pop que te digo, Through the Fire. a través del fuego. Toby and Tom together. First, hey, will you show some love for
what that means for translating. So, I want to show some love. Chris, my music director. Please show some love for the band. Amen. Thank you, God. Let's go. My sister from the UK, Paula James, show some love for her. So, I want to make sure I got it right. Show some love for the Charles Cooper Quartet, Jasper. So, and Susanna, where is she? She put all of this together, Susanna. Also, last but not least, to our technical engineer, Simon. And to all of you for being such a great audience. Okay. So this is the last song. La última canción. We want you to just celebrate, celebrate, celebrate. Quiere que celebréis. Stand up, clap your hands, make some noise, and that's all. Tell them we take it out with a bang. We take it out with a bang. How do you say that? Take it out with me. Dice que realmente tenéis que darle impulso a la cosa, que tenéis que echar la casa abajo. All right, listen. This song is called Giants. Hey, make some noise.
Here we go.